फुलुनी along a hearing tangrak pen bolero gari kachingkoi. Uttar Borbil Police Station ke parlo Phuluni Revenue Circle adung along pini matijong ni phai ingkoi ada por phai truck rachiti mapor AS02 AK2625 bolero agari Kheroni pen film artist Purkaing lengpila pen Samson ing ti banghinia tumaphan Dipu an ke thondun pen Dipu pen Kheroni anat kache bang bomahut Phuluni Revenue Circle adung along a hearing tangrak pen kachingkoi. Labangso abolero agari ahiring tangrak pen kachingkoya jok arenga hu ke so kopai ke mi pena jok kithi ke janga bangke avela. Labangso kachingkoya dimalong Uttar Borbil Police atum chepari deng ponsi bolero vegbang phuafan Kheronia sor rajen ingleng pusi pang thekpon. Lapen labangso alamapu thak pherang ke atum pen sitame bolero vegbang phu rajen ingleng afan karjupona hut nangka chathandun ke labangso kachingkoya hut bang plia bang phu bang phiatumdo. Sitame kopai ke mi pen ajok kithi ke janga bangke awelang pusi gari vegbang phu inglenga sangho pen pherang ke thengno nangche thandun. Phuluni pen Son si kacing koi long lok nang itu. Kalau mana lagu bang bombut mah ha, divider orang Rusian mah politik ha. Konat kan lo nang itu mah. Kheroni Wesker Bengong pada Golden Jubilee program dorong ha. Kapan masih di tuan artis sama nang kondo. Lambing rut dan sebang lo, penon tu return sedang lah. Selesai accident lo. Bang kan lo nang itu. Bang pri accident. Ente la tumbang ke areng huge so akhir tang rak mah. Lan nang awelang anatin samia puasa po aku siri pak ko dulu hari ya aking mah. An mah awelang. Ko ana por lo nang itu so pun. Accident ha. Budget truk racit tim ah. Nang limen ke? Rajaning lai. Nang lirong ke? Lang pikir ni. Terus ni. Tahu ada.